Turabasuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere yuko mumeze neza cyane. Uyu ni wa mwanya mwiza tuba tubagezaho amakuru abagiye atandukanye, agenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ku masosho media agiye atandukanye, ku mbuga zigiye zitandukanye nka YouTube, Instagram, Twitter, Facebook ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, mu binyamakuru bigiye bitandukanye nk'Igihe, Kigali Today, Inyarwanda ndetse n'andi makuru aba agenda avugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Tugiye kwigarukira ku muhanzi Israel Mbonyi, umuhanzi Israel Mbonyi umaze kumenyekana mu Rwanda ndetse no hirya no hino, cyane cyane muri East Africa, nko mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Kenya, mu gihugu cya Uganda, mu Burundi ndetse n'ahandi henshi, dore yuko umuhanzi Israel Mbonyi rwose amaze kwandika izina mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Israel Mbonyi rero yakoreye igitaramo cy'amateka mu gihugu cya Uganda, i Kampala. Rwose ibihe byari byiza cyane ndetse ubona ko ari ibihe byari binejeje cyane. Umuhanzi Israel Mbonyi uri mu bahanzi bafite izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda, yakoreye igitaramo cy'amateka mu mujyi wa Kampala, aho yataramiye abarenga ibihumbi 15 bari bakoraniye ku kibuga cya Rugogo Cricket Oval. Ni igitaramo cyabaye mu ijoro ryo kuwa 23 Kanama 2024, aho umuhanzi Israel Mbonyi yari ategerejwe n'abakunzi b'umuziki we batari bake baturutse mu bice bigiye bitandukanye byo mu gihugu cya Uganda. Abagera ku bihumbi 15 bari bakoraniye mu kibuga cya Rugogo Cricket Oval, ubusanzwe kitisukirwa n'umuhanzi ubonetse wese mu muziki hariya mu gihugu cya Uganda. Uyu muhanzi wari witwaje itsinda rye ry'abacuranzi be ntiyigeze atenguha abakunzi be, kuko mu gihe cy'amasaha hafi 2 yamaze ku rubyiniro ari hagenda asusurutsa abari bitabiriye igitaramo mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye zagiye zikundwa, yaba izo yahimbye mbere ndetse n'indirimbo zigezweho rwose aheruka gukora mu bihe bitambutse, yaba izo yakoze mu myaka yo hambere kugeza ku zigezweho uyu munsi ziyobowe n'indirimbo ni Nasiri. Nyuma yo kuva ku rubyiniro, umuhanzi Israel Mbonyi yasanganiwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda, Col Joseph Rutabana, n'abo bari bari kumwe bajya kumushimira cyane ku kazi keza yari yakoze ku gushimisha abari abitabiriye icyo gitaramo, kuko yabagejeho indirimbo ze nyinshi zigiye zitandukanye mu gihe kingana n'amasaha 2 zo kuramya no guhimbaza Imana. Nyuma y'iki gitaramo, umuhanzi Israel Mbonyi yari yishimye cyane, yatangaje amagambo agiye atandukanye abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yagize ati: Mana, Mana yanjye, Kampala mbega ijoro ryuzuye amashimwe, wakoze Mana ku bw'ibi bihe bitazibagirana. Umuhanzi Israel Mbonyi rero akaba akomeje gukora ibitaramo bigiye bitandukanye, yaba mu Rwanda, yaba muri East Africa ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Igitaramo cya Israel Mbonyi rero cyabanjirije icyo agomba gukorera imbarara n'ubundi muri kiriya gihugu cya Uganda ku itariki ya 25 Kanama 2024. Ngibyo rero by'umuhanzi Israel Mbonyi ukomeje gukora umurimo w'Imana ndetse agakundwa n'abatari bake mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Isano TV show. Kora subscribe nimba utarakora subscribe, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.